Hello everyone, welcome back to my channel. Masi video sika ina miyam da share to se akoi akchang pawa natra akoi yang akchang paning ba taraga weight gainer natra mass gainer chabai khalle adubu mass gainer amasung weight gainer da yauri ba magi nutrients sing do akoi akchang do phagara natra duduna koi ki akchang se noi kha toira natra akoi muscle gain oidora natra fat gain oidora haiba da masing na share to jake adudi mass gainer haiba city ma nutritional factor yang ba taraga di mass gainer natra weight gainer yauri se protein khaktam da nate adubu akoi akchang sina muscle gain oiba matamda protein se yam matauta protein haiba se yam matauta ba nutrients amani aduga mass gain natra weight gain na present hoise carbs amasung fat ki percentage na ina jami adugi carbs haiba se yam na cheapest nutrients amani asi da magta ko paisa invest to mauta akoi bread chaba jai potato chaba jai white rice chaba jai chapati chaba jai mayam option kaya le akoi carbs ki damakta ado fat ki option kaya le adu damakta akoi paisa invest to gain khan bataraga di ko protein do invest to na pagani mass gain to weight gain chama tam ki one serving da koi da phangde se about 1000 calories na ta duai ju hena koi calories amuk tara consume oigani adu bo koi hakchang sina mangna pi ba amuk tara 1000 calories to utilize ta ngam aduga alem utilize to ngam da calories to na fat to transport to ni adugi da magda koi mass gainer lower to natraga weight gainer lower dry ma mun khan biu adudi mass gainer to weight gainer da phangi ba my nutritional ma adudi koi yam line na koi jum da su koi chai ba khuding mok ta su carbohydrate phangani adugi mayam na weight gainer na tra mass gainer chai ma hota we protein oin use to biu we protein kana gumba natra kana gumbi koi na supplement use to inda ba taraga su option mayam lei koi chicken chaba jai egg chaba jai milk chaba jai soya lei akoi paneer lei sungba kaya sina koi protein ki awat pasing da koi fulfill da waya gani adu mass gainer na tra weight gainer se yauri se only protein khakta na te carbohydrate acidity akoi yam line na akoi gi jum da chai ba chinjak te su line phangani adu de ma ta koi invest to gain khan ba ta di akoi paisa do afoba sources to invest to na phagana khali mass gainer natraga akoi weight gainer chai mo to whey protein on invest to akoi na phangdo se mass gainer cha ba ta ga di na to weight gainer cha ba ta di muscle gain na te akoi ubo phangdo se akoi se siga fat gain fat oina ubo phangani adu nga ki di akoi hakchang noi na harawani adubu akoi na noi na harawai ba sing do lep no fat nga tane adu akoi na workout to ba matam da mai fat sing do loin burn oi matam da akoi ana gi pibum da ubo phangani adu da makta ma mass gainer to weight gainer gi mauta whey protein use to view whey protein da su varieties of whey protein la isolate like concentrate like ado ma'am any option ama choose to way agani masi video se matang solution jarge adongi thought comment box share to biramu aduga ma'am na channel se like share amazon subscribe to ko bigano thank you